Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mir s vama i dobrodošli na Aropelka naš channel. Mir z vami, dobrodošli na Aropel Balkans. Vsem, ker sem mislil, da jim pošljem povabilo, sem nam poslal. Imate tudi Ahmadi religija mira in svetlosti kanal na Telegramu. In vsak, ki se želi vključiti, evo, lahko pride, stavi kakšno vprašanje. Govorimo o religiji, govorimo o knjigi Golodovajc in govorimo o stvareh, ki se dogajajo po svetu. Se pravi, svetovni dogodki, kot vidimo na Balkanu, pravi, tukaj predstavljamo Ahmadi Religion of Peace and Light za Balkan in trenutno na Balkanu stvari glih niso najbolj rožnate, se pravi v Sloveniji, tamle v Celju, Morsku, na Dolenjskem. Tako da ni glih najbolj ugodno. Tudi v Srbiji ni fajn, ne, tamle, če pogledamo Novi Sad, ne, so šli ljudje iz Novega Sada, se pravi študente, so šli marširati. Na Hrvaškem pa kot ponovadi, se pravi ta zgodba, mogoče rahle napetosti, rahlega trenja in seveda to ni slučajno, ker pred enim tednom je bil tata velika letalonosilka Gerald Ford v Splitu, ampak kmalu zatem, se pravi po 3 dneh, se je preusmerila na Trinidad, tako da zdaj je bolj aktualen, kar se letalonosilk tiče Trinidad, ampak Balkan tudi pač tukaj ne na meti, prav ni v meta-univerzu, prav v metaverzu je zmeraj metavers, prav je multivers in pol je metavers. O metaverzu zaenkrat še nismo govorili, ne, ampak je pa zmeraj prisoten, ne, prav metavers je zmeraj nekako tukaj in kot vemo, ne, pač v kvantnih univerzumih se srečamo različne sorte ljudje, ne, tako da če imate kakšnokoli vprašanje zame, kar se religije tiče, kar se tiče vas, kar se tiče naše skupne države na širnem Balkanu, ker včeraj sem je javil tip, ne, sem dal na TikTok, ne, na YouTube sem dal, zapravo na YouTube sem dal posnetek, sem dal cel posnetek, ne, ker to sem mogel dati gor, ker mi je bilo odveč, ne, tip je rekel, da je iz Romunije. In je rekel, da sem ga vprašal, če se on smatra, da je z Balkana in on je rekel, da ja. In zdaj sem rekel, kako pa Romunija zdaj na Balkanu in je rekel, da on je imigrant, ne? Da on je imigrant, ki je prišel in da je z Balkana. Kaj če mu je zdaj narediti, če je rekel, da hoče biti z Balkana? Pridne, na Balkan bomo ti skuhali kosil, bomo kaj skupaj pojedli, pa delo bo za nas, ne? Sredi problema. Smo še kdaj, kakšen mu rekel, da se obrne? Jaz ne. Jaz nikoli nisem rekel, da kakšen mu ne gre nazaj domov, ali pa ne pride odkot in prišel, ne. Jaz tudi poznam ljudi, recimo, ki mi prihajajo tle, ne vem, iz Bosne, fantje, ne, da, ali oprostite, bratje muslimani, se vam oproščam. Ki mi prijete tlele, soliti pamet, kako jaz ne smem biti musliman, pa kako jaz ne morem sprejeti islama, ker da boste vi meni razložili, kako me boste vi učili, kako je treba se moliti. Dajte, fantje, nisem se jaz učiti rodil, da boste vi meni tle govorili, pa sem se lepo hotel z vami imeti, sam se nočne imeti, ne. Vi pravite, jaz sem Slovenc in nočete, da se pogovarjate niti v vašem jeziku z mano. Prav, če vi ne zastopite, tudi jaz ne bom zastopil. Evo, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dragi brat Mohamed iz Amerike, pozdrav. I kao što vidiš, uključili smo se u live na Aropel Balkans i baš kažem, dakle, da sam stavio live od juče, live show od juče sam stavio na YouTube, tako da ga svako može pogledat. Stavio sam i malo ambijentalnu muziku, tako da ljudi mogu slušat. Dakle, sam malo većim, dakle, da nije ovako monotono, jer uvijek kada ljudi razgovaraju, možda treba neku pozadinu da mogu i da odgledaju cijel live, jer inače, ili da barem da su efekti, jer svakako kada se stavlja stvari na net, ljudi danas ne gledaju, dakle, stvari na netu, ako nije ono, kad ne blješti, dakle, sve i puca na sve strane lasteri. Tako da ja se trudim da koliko toliko bude stvar nekoliko, barem za amaterske potrebe, da izgleda
bar ovoliko urađeno, da nije baš, da čovjek reče šta je ovo, nema ovo nikakav uređaj i to je to. I da, tako, ako neko želi da dođe na live, ako neko želi da priča o događajima u svijetu ili o događajima na Balkanu, evo, slao sam ti invite, Mohamed, ako želiš, možeš da se javiš, inače ću nastaviti da pričam. Evo, u pozadini imam Fallout Jugoslavija, Radio Titograd, dakle ovaj radio što je na Fallout gamingu. Ja se nadam da nikome ne smeta, dakle, jer svakako volim nekako da kad pričam da ima neko pozadinu, dakle da mogu da je upalim radio, ne slušam ovu muziku zbog toga što bi bio neki, ne znam, fan od ove muzike, ali baš volim da imam upaljen radio i nadam se da me svi čujete kad se pogovaram s vami. Evo, salam alaikum, brat Mohamed, da li si na poslu, radiš ili si već stigo kod mi? Alaikum salam, brat, evo, kući sam odmaran. Super, evo, i ja sam krenuo da odmaram jer je subota i u subotu ne volim baš da idem da tražim neki posao i sve to. Sedmica je već ovoliko prilika i događaja nam nudi da baš u subotu ja ne idem, dakle, ponekad da tražim posao, ali odmah, dakle, ako izađeš u subotu i pronađeš nekog, dakle, možda on posao i tebe pronašao, dakle, i svakako, ako je, dakle, ako bude posao u neku ruku benefit u stvari, ili ako bude u stvari, ako bude u dobro, dakle, ako bude win-win situacija, onda je svako dobro svima koji traže posao, i ako posao nađe nekog, onda kažemo subhanallah i alhamdulillah. I dakle, reci mi, Mohamed, kako su stvari preko one strane oceana, dakle preko Atlantika, da li je sve u redu u ovom trenutku, da li su ljudi dakle, svjesni toga što se događa po svijetu, ili se više manje boje što će se dogoditi, i kako je, ne znam, sa ovim stvarima što su namirnice i takve stvari, dakle, ako čitaš u neku ruku ili nisi ovoliko da bi bio u toku događaja, kako je se to, na primjer, koncept? Ako mogu biti. Da, znaš kako, brat, Da. Narod je previše okupiran poslom, radom, plaćanjem, sve skuplja, sve ide gore. Narod je previše zauzet da uopšte razmišlja bioće, pogotovo ovim egzistencijalnim problemima, znam. Da, tako je. Jer tako je nametnuto onda ovdje isto te stranke neke, znaš, demokrati, republikanci. Mislim, narod ne konta da onome ko stvarno vlada njima, nije bitno ko pobjedi, njima je bitno da podijele narod na ove, na one, na desno, lijevo, na crveno, plavu, na bilo kako, samo da ih lakše kontrolisati. Da, svakako. I ja sam, na primjer, dakle, kada gledam, dakle, jer u stvari u neku suštini ja znam u stvari ovo, dakle, zanimljivo mi je u stvari jer sam gledao više dokumentaraca o Ameriki samoj. Na primjer, baš mi je bilo fino gledati onaj dokumentarac o Founding Fathers of America. I ja mislim da ga je napravio jedan čovjek koji je bio, dakle, koji se je bavio sa ovom suštinom, i kada čovjek, dakle, pročita dotične stvari u Ameriku, jasno mu je kako stoje stvari i kako, ne znam, je suština, dakle, ovog svemira ili ovog planarnog svijeta na ovoj planeti. Ali, dakle, ima ovo i viši nivo, dakle, razgovaranja u stvari. Ako, na primjer, ne znam, koliko si ti, Mohamed, na primjer, čitao Al-Hafta Sharif? Da ti je poznata knjiga ona? Jeste mi poznata, brat, nisam nikad sjeo
htio da pročitam rijetko sve, nego sam na preskopke malo ovdje, malo tamo, malo vamo. Ali hoću sad treba brat Ali da mi pošalje Al-Haftar Šerif i Golubel još nisi Al-Haftar, dakle, stvarno je meni kada bi pričali, na primjer, ne znam, o elokventnosti, na primjer, Džafara Sadika u Al-Haftar Šerif, na primjer, meni su baš kad čitam Al-Haftar Šerif, meni su, na primjer, neka poglavlja, na primjer, ona nakon Karbale, na primjer, dakle, kako objašnjava na primjer, suštinu sedmih vrata i kako, na primjer, ova borba, dakle, suštine, dakle, ne znam, kako u stvari operiše stvari u kozmosu i, dakle, ovo stvari, dakle, i znamo, dakle, da se vjerskim knjigama i, na primjer, Vedama, u stvari, ne znam, Rig Veda i ova Veda i druge, na primjer, i dakle, budističke sutre, na primjer, Diamond sutra i ove sutre poznate, ili Heart sutra, na primjer, budistička, je znana i kozmonautima, i ljudi koji, ne znam, bi čovjek rekao, dakle, da, ne znam, ih religije ne interesiraju, da nemaju veze sa tim, dakle, nije ih te stvari biti kako interesiraju, jer govore u njim. Dakle, ako idemo sad, ne znam, gledat Farela, ali ako gledamo, ne znam, neke ljudi koji su u stvari rade za Space Agents, oni se itekako znaju za sve te knjige i pročitali su ih. Zašto? Zato jer znaju da imaju suštinski, da su istini. I nećeš, dakle, kada ljudi govore, dakle, da nema veze, dakle, da Koran ovo, ili kršćanstvo ili hinduizam ili da ovo nema veze, onda će ti doći, dakle, ja mogu ti, dakle, otkriti nad par imena, dakle, ne znam, u talk showu, koji će ti reći, dakle, da ove knjige su istina, dakle, nije sve u njih istina, ali po neke stvari su se već desile, poistinite i događale su se u kozmičkom smislu, dakle, kako su išle planete i kako se dogodile stvari, ove stvari su se dogodile i ne može tome nikako porići da se to nije dogodilo. I ljudi, dakle, ateisti, dakle, su, što se toga tiče, ateisti su ignoranti. Dakle, ateisti, dakle, svakako i koji više, čovjek bi rekao, dakle, više upotrebljavaju razum u nekom smislu, ali, dakle, govorim, dakle, o takozvane prosvete. Dakle, prosveta je dakle, akademski svet, gdje većina ljudi, dakle, zna u neku ruku da religija više služi, dakle, da znaju oni za šta služi, ali, dakle, možda ne znaju istinu u religiji i zbog toga svakako me preporučujem da pročita Golden Light, da pročita ovo što Abasadik čita i što Abasadik objašnjava i ove stvari. Evo, šta ti misliš o tome, na primjer, o znanosti, o svemirskoj znanosti i religiji, na primjer? Da li misliš da su ove dvije stvari, da imaju veze? Pa, imaju veze, brat moj, sve ima veze, ništa se ne dešava bez veze, sve ima veze. Abasadik isto priča da Ehlul Bejt i jedna porodica u Indiji su imali to pravo znanje kako bi rekao, znanje o zvijezdama, znanje kako se kaže, o astronomiji. Znanje astrologije. Dakle, astrologija i da to znanje u stvari postojalo, ali ne tako widely spread, da bi rekao. Da. Nije bilo prošireno, nego baš je to, kaže, jedna porodica u Indiji i Ehlul Bejt. Da, u stvari je rečenica da najviše što se astrologije tiče, da znaju ljudi iz Indije, da su oni što znaju ove stvari i da su najviše, dakle, proročanstva ispunjene. Zašto? Zbog toga što, dakle, se ne govori, dakle, u hinduizmu, dakle, mnogi shvaćaju hinduizam, dakle,
da se ovdje ide, dakle, kada čovjek shvati u stvari ovu tragičnu priču, dakle, Da, ja ne govorim, dakle, suštinsku priču između, na indijskom subkontinentu i ovoj priči, dakle, o onome što se desilo daleko nazad u istoriji, dakle, o ovoj tragičnoj priči i svakako ljudi možda to ne znaju dok ne pročitaju, ne znam, par Veda, par ovih stvari o Rami, dakle, o Krišni, o ovim bogovima, dakle, o Šivi, Višnuju. Dakle, da, i dakle, suštinska priča hinduizma, dakle, nije da ljudi, i možda neki idu ovamo, idu ovako, dakle, i ponekad ih kazni neko ko se moli Višnuju, kaže, sad ću moliti Krišnu i zbog toga ljudi smatraju da su ovi ljudi mnogobožni. Ali, dakle, i jesu, dakle, ko neki, ali suštinska priča hinduizma je u ovome da se ide u stvari za ovaj, ne znam, kozmički ples. Dakle, da je, dakle, priča o hinduizmu je da se održava ova kozmička suština se događa, dakle, ohranjuje balans, jer sve ove sile, dakle, troglavi Brahman u stvari održava kozmičku balansu, dakle, održava kozmički balans i zbog toga, dakle, se sve ne raspukne u svemirski prah. I tako barem je po nekim vedama priča. Primjer, dakle, kako govori, dakle, Višnu je ovaj koji održava, Krišna je ovaj koji daje i, dakle, Šiva je onaj koji uništava. I to je, dakle, ovaj kozmički ples između ova tri glavna božanstva, ali onda imamo i dakle, manje, i Gangeš i ove manje, dakle, koji se pridružavaju ovim kozmičkom plesu i baš sva ova božanstva plešu danas i mi sa njima, ako shvaćaš malo metaforički, ako se izraži. Da, ali, dakle, nažalost, ljudi, dakle, kada je neko monoteista i ne pročita nešto i ne priča, dakle, sa nekim čovjekom, dakle, suštinski, da svakako kaže, evo, da, ja sam primio islam, na primjer, ja nisam, dakle, hinduista, ja sam monoteist, dakle, ja vjerujem u Boga, ali, dakle, shvaćam suštinu, dakle, hinduizma i ne... Prepoznaješ istinu u hinduizmu, baš tako, prepoznaješ istinu jer sve su te skripti, sve su knjige, sve je od Boga poslano u jednom vremenskom periodu, a što je narod to izvrnuo i nije razumio kako treba i to sad do njih, ali svako ima ta istina i ti prepoznaš tu istinu. To je to, da. I suštinski, ne znam, svi smo ljudi, dakle, svi, kaže se, dakle, 100 ljudi, 100 čudi i ne mogu ja sad da sudim. A 100 žena? 200 sesi i 200 sesi, dakle, sesija, izvinjavam se, dakle, 200 sesija da imamo ovdje na live-u, da ima 200 žena, bili smo imali 200 sesija i sve bi bilo, dakle, sve bi razgovarali bi do kad bude vreme da svi idemo u krevet, ali svakako nije poenta o tome da se razgovara, dakle, sa nežnim spolom, dakle, ovako kako im ne pristoji. Ali svakako ja ne volim nikog vrijednosti, i ne volim, dakle, da pričam o nekim, dakle, stvarima koji su možda se dešavaju, ali svakako znamo da u vreme Dađala, ne znam, ovo je poslanik Mohamed rekao, dakle, da će ovlast, dakle, u stvari suština, ovlast nad, dakle, svaki put kad je demokracija preuzmu, dakle, vajeti, dakle, ovu uzde, dakle, od kočije, nema više puškarac, već ih
imaju želju. Dakle, još, dakle, ili možda ćeš ti misliti da možda ćeš ti upravljati nešto, ali dakle, kada zaviće neko, stani, dakle, ovdje stani, morat će stati. I tako to jest. I, dakle, da mi živimo, ne znam, u nekom održavanju kozmičkih sila, ja ne kažem, dakle, da žene ne bi trebale da imaju, ne znam, i da bude, ne znam, u politici, jer ima također, ne znam, ljudi koji su, mislim, žena koji su bile, koji su, dakle, uspješne žene, dakle, koji su političarke, koji su bile i proročanstva su širile, bile su ove profetese i sve živo, dakle, su bile ali, dakle, ako govorimo, dakle, o matrijarhatu, ja se izvinjavam, dakle, neću da živim, ne znam, u svijetu, jer sam gledao film Amazonke na mjesecu, dakle, svako koji je video Amazonke na mjesecu, dakle, vidi kako je ovo išlo i ako idemo, ne znam, da je čovjek životinja, dakle, kada pogleda Planet of the Apes, jasno mu je da i to ne može da to ne može da ide tako, i zbog toga ja smatram da bi se čovječanstvo trebalo da se obrati Bogu, dakle, da kad dođe nešto da se pomole Bogu ili barem da su u ovom kontentnom stanju, dakle, da su u kontentnom mentalnom sklopu, da imaju kontentan razum i kontentne misli, da ih ne zavreba, dakle, neko zlo ili neki ljudi koji možda nemaju baš najviše namjere. I svakako ovdje prepoznamo i iz hadisa poslanika Muhameda, što je rekao, dakle, ako ti nećeš, dakle, voditi ili misliti svojom glavom, neko drugi će da to učini. I evo, imamo, ja mislim, pitanje od Edina, ne znam da je i tebe pitao ili mene. Evo, Edine, ja sam super, ja sam sad, dakle, u Engleskoj i imam ovdje live i dakle, pozdrav, Edine, ako imaš bilo kao svoje pitanje, možeš da dođeš na live show i objasniš nam kojim dobrom te je donijela na Aeropil Balkans. Možeš i da šaljaš po neke pozdrave ili, dakle, pitanja, ako te nešto zanima oko religije, ako te nešto zanima oko, ne znam, događaja po svijetu i događaja drugdje po, ne znam, peninsuli ili u Europi, evo, svakako možeš da se nam javiš i da kažeš, ne znam, što ti leži na duši, što radiš u ovo kasne sate, što ti leži na umu i ove stvari, evo. Allahumma salam Muhammed, wa ali Muhammed, Allahima, wal Mehdi, evo, iza sebe imam, vidite, španjolski poster, baš je meni se baš sviđa, evo, kaže, dakle, pecadores, los pobres, les pecadores, i svakako, ovo je baš super spot i iza poster, i evo, ja mislim da ga je uradila žena, dakle, sestra iz Venezuele ili iz neke druge zemlje, u stvari, u latinskom svijetu, dakle, iz Latinske Amerike. Svaka čast, dakle, ženi koja ima, dakle, u suštini, dakle, hrabrost da ide na ulicu i zastavi, dakle, stav kao što ga vidite iza mene. Pogledajte iza mene što stoji, vidite, ovaj poster stavila je žena. Evo, i stavit ću njoj u čast, alhamdulillah, njoj u počast, dakle, napravit ću neki insert sa njenim radom. Jer svako, dakle, snimala je danas, ja sam vidio snimke, dakle, kad su ove suzavaci, dimne bombe su padale i gorjele su baklje, dakle, žena kao da nije ništa, dakle, šeta se žena sa fotoaparatom okolo i kao da nije ništa, dakle, ne brine je baš ovo stanje okolo i svakako zbog tog hrabrosti, jer mi imamo, ne znam, nema baš mnogo, ali na primjer ja radim telefonom i kompjuterom, imam po nekoliko znanja o tome,
pa mi je Allah subhanallah dao ovo znanje i zašto ga ne bi iskoristio da promovišem religiju, Ahmad Religion of Light i to je to. Ponekad i po neku muziku napravim ovako iz čistog mira, dakle, jer baš volim, ne znam, da se izražavam, dakle, preko muzike i, dakle, ako napravim nešto, i Abba Sadik je ovo objasnio, gledajte, da raščistim ovo oko muzike prvo, dakle, ako me neko, dakle, kaže, zašto sad ti, dakle, kao musliman, dakle, stavljaš muziku, ili zašto imaš muziku u pozadini kad pričaš, na primjer. Neko, na primjer, bi me mogao optužiti zbog toga. Dakle, ja mu kažem, zbog toga što je Abba Sadik, alejhi salam, je moj imam, i zbog toga što je i Abba Sadik, kad je stavljao stvari na internet, su se njemu događale iste istinite stvari. Vidiš, Abba Sadik, na primjer, prva stvar koju su njega optužili, da stavlja muziku u svoje YouTube snimke. I zbog toga, dakle, su mu davali, dakle, dobivaju strajke od YouTube-a i na kraju je serija sa 870 dakle, dijelova je raspala i, dakle, maknuta je bila snimka. I svakako i danas, na primjer, se događa, na primjer, kad ja stavim, na primjer, neku ambijentalnu muziku na YouTube, ja odmah, dakle, moram, danas sam stavio, evo, ako pričam suštinski, sam stavio, dakle, video od, mislim da je bilo od 8. oktobra, dakle, od 8.10.2025. sam stavio video i sa pozadinom od nekog instrumentala, nekog ambijentalnog, dakle, ovog downtempa, u stvari, sa nekog američkog kanala, dakle, lo-fi muzika, ova, nekakvi bitovi u pozadini, tako da ne smeta, da nije previše ovo hard beat, da ne zalutaš predaleko, kad pričaš, ti baš sada ko da jukebox svira i to je to, dakle, nemam nikakvog problema ako nešto svira u pozadini, baš mi je ovo lakše, pričam ambijentalno, nego da je tišina u pozadini i tako sam se uvijek osjećao da mogu da pričam ljepše ako je neki ambijent u pozadini, jer baš tako se čovjek bolje osjeća kad se razgovara. I eto, odmah sam dobio, pazi to, na svaku pjesmu iz ovog kanala, dakle, koje sam stavio muziku, je bila, dakle, sa više, dakle, downtempo instrumentala, za svaku pjesmu ja trebao tražiti kopiju. Vidiš ovo. Sat i po, dakle, instrumentala, dakle, pjesma ili artističkih urada ovih glazbenika ili više bi rekao editora, izvođača, u stvari, jer svako ko je radio muziku ponekad, svako zna da možeš da je radiš s instrumentima, ali ponekad možeš i da bez instrumenta možeš i bolje da napraviš, ako si uzmeš vreme za ovo. I ja bih, dakle, trebao za svaku pjesmu tražiti copyright od, dakle, da ja i potpisat se pod svakom pjesmu, dakle, da ja znam ovo, da sam ja svjestan ovoga, da je u mom snimki ova pjesma i da sam svjestan toga da sam tražio copyright i da tražim copyright. I za svakog izvođača, pazi to, stoje različiti record label i čovjek iza toga. Pazi ovo. I ja sam na kraju bio više smoren od ovoga da sam tražio za svaku pjesmu da tražim dozvolu nego za snimku koju sam stavio. I to, da, to su ovi putovi interneta kada ljudi samo kažu, dakle, poneki kažu, dakle, evo sada čovječe samo motaj kablove i nemoj više da ideš da tražiš nešto na internetu, ali svakako jer ne želim da mi se makne kanal, jer želim da porazgovaram sa nekim tonom koji ljudi mi trebali da razgovarati, baš ću se lijepo ponašati i tražit ću dozvolu za svaku pjesmu, vidiš. Ja sam sad stavio, dakle, bez dozvole, ali ja ću tražiti dozvolu za svaku pjesmu i sa svakim izvođačem ću, ako treba, osobno porazgovarati. Dakle, da ja trebam
baš ovu pjesmu da mi bude u pozadini. Zašto? Zato jer osjećam, dakle, da bi za ovo, jer sam ja stisnuo play kad sam ja počeo da snimam, da smatram da ova pjesma najljepše predstavlja ove stvari koje ja govorim, jer je u ovom trenutku, dakle, sinhronicitet i kozmička karma i Bog sam, dakle, subhanallah, sve u uzvišeni je htio da se sad odvrti ovaj trenutak i već je sljedeći trenutak, dakle prije 5 sekundi se događalo nešto drugčije nego se događa sad, ali svakako ovo što se sad događa nije slučajno i ja ću baš zbog toga, baš svakome koji me pita zašto ima muziku, objašnjavati ponovo i napravit ću evo snimku short od ovoga da ljudima bude jasno zašto ja koristim. Ja sam hoću sad da skinem onu, to je AI music generator. Pa, na primjer, daš mu, znaš, podatke, na primjer, o čemu pjesma treba da bude, moraš izabrati isto i žanru muzike i pa ću početi praviti ovako muziku i pjesme za naš školu. Pa svakako, da. Možeš danas napraviti svašta, dakle, ali dakle, suštinski možeš da napraviš bilo šta, ali možeš i da napraviš, dakle, možeš mnogo brže da napraviš kvalitetno nešto nego što si mogao prije. Jer, svakako, ako ideš od početka, danas, bar, dakle, meni je, ja sam srećan, na primjer, jer znam praviti muziku, ako bi mogao imati dotične stvari, ja baš volim, ne znam, praviti muziku, da se možda igram nekim mašinama i nije mi strano ovo da radim, dakle, jer sam se u neku stvar bavio tome i ako slušaš, dakle, posljednju stvar koju sam uradio, napravio sam miksić, u stvari video miksić sa ovim, ja mislim da je bio Donić, dakle, sjećam se nje na jednu hip-hop podlogu jednog artista iz Chicaga i ne znam, Bojan mi je rekao, dakle, baš će ti se super čuti, dakle, zašto? Jer meni je bilo smešno, ja sam baš tražio, dakle, ovog lika jer mi je bio, dakle, i dobar mi je bio muzičar i bio iz Chicaga i ja sam tražio instrumental, znaš kako se zvao? Instrumental se zvao Tony Kukoč, dakle, ja sam rekao, sad ja trebam, dakle, da nešto napravim. Rekao mi je Bojan, čekaj, dakle, idi i potraži ovu pjesmu i samo je stavi zajedno i bit će do toga. Evo, ja sam odmah, bilo je pola sata, samo sam stavio i to, dakle, uradak je bio gotov, još malo sam volju pojačao i onda malo kroz filtere i baš, nije baš najbolje, svakako, mogao bi bolje uraditi, ne znam, ne mogu sad da rečem da ovo ću sad slat na MTV ili, pa baš me, dakle, briga, kako će se ovo svirat na MTV-u, ali neki ljudi baš... Dovoljno dobro. Hvala, evo. Dakle, ako misliš da nije, maknut ću, dakle, ako neko kaže, ovo ne smiješ, dakle, ja ne volim ovo, dakle, što si uradio, jer ovaj čovjek je stariji od mene. Ako dođe čovjek, dakle, ovaj Donjić, ako dođe, dakle, evo, sad sam ja baš bijesan, dakle, što si stavio ovakav uredak, dakle, od ovog bezobraznog lika iz Chicaga, dakle, koji svira na mašini i moju prelijepu pjesmu koji priča kako mu je neka žena slomila srce, ja ću maknuti ovo. Zašto? Jer je on autor ovog pjesma. I vice versa, dakle, ako dođe lik iz Chicaga i kaže mi, vidiš, ovaj lik koji je iz Jugoslavije, koji se je pevao pjesmu o ovoj ženi, ti si ovaj bit, dakle, koristio, dakle, bestraga zbog toga da njega promovišeš. Makni ovo pjesmu. Vidiš, ja ću morati maknuti ovo pjesmu, jer svakako uvijek, jer algoritam radi ovako. Dakle, algoritam radi i ja ne shvaćam. Jer, zašto? Jer je Ahmed Hasan rekao u nekom ruku da sve, dakle, i u planorom svetu, dakle, iako se ne slažemo u ovome, dakle, da li je ovaj materijalni svijet, dakle, jer se i
neki ljudi koji vjeruju u sadnika ne slažu ovome, ako je ovaj planarni svijet sastavio ili stvorio Sotona ili Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, unatoč tome ću ja reći da je sve u svemiru i na ovoj planeti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve i da bez Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi postojalo dakle, ništa. Dakle, bez ove sile, u stvari sile, bez daha života, dakle, bez života ne bi bilo ništa. I bez ljubavi ne bi bilo života. I bez Božje volje, bez Božje volje. Dakle, da, Božje volje. Božje volje, da kažemo, dakle, ali volja, ljubav i život su svi suštine. Dakle, i ako skratimo priču filozofski, to ja mislim da sam dovoljno jasno i za, ne znam, za čovjeka koji ide možda u 3. razred osnovne škole, je to u suštini to. Dakle, ko daje život, daje ga Bog, daje ga Allah subhanahu wa ta'ala i život, da života je Bog, Allah subhanahu wa ta'ala. I kad Allah subhanahu wa ta'ala pošalje Azraila, anđela, da nekog uzme dušu, mi kažemo Allah uzeo dušu. A možemo isto reći Azrail mu uzeo dušu po naredbi Božji. To je to. Mislim, sve, ali uglavnom sve se znači dešava, ništa se ne dešava bez Allahove volje. Ne, i ništa se ne događa slučajno, sve se dešava, dakle, Božjom voljom subhanahu wa ta'ala. Dakle, ako Bog ne bi htio, na dvojica sada ne bi pričali, ne bi imali u čemu pričati. I svakako, nisu ove stvari slučajne. Dakle, i ljudi koji dođu na live slučajno, dakle, ove stvari se ne događaju u neku ruku zbog toga što bi... Dakle, svakako se dešavaju zbog toga što sam ja pritisnuo na dugme i sada pričam live jer sam imao u suštini namjere da ovo pričam, ali ako ne bi Bog htjeo ili ako bi neko drugi se htjeo da se pobrine za ovo da ja ne budem pričao, svakako kao bi neko to mogao učiniti. Dakle, i možda i ovaj kozmički ples, kako se kaže u hinduizmu, možemo i ovo proučavati, jer meni, na primjer, ove stvari nisu strane i mnoge stvari koje Abba Sadik objašnjava, ne znam zašto ne bi trebali pričati o ovome. Dakle, da suštinski, dakle, svakako možemo onda, dakle, da si kažemo, dakle, ne znam, ja baš te mrzim zbog ovoga što si ovo rekao, ali to suštinski, dobro, može reći, ja, na primjer, salafista koji mi kaže, dakle, da sam ja kafir, ja ću mu reći zašto mi ovo kažeš, dakle, jer ja smatram da on, dakle, da on nije kafir, dakle, on vjeruje u Boga. Zašto bi bio kafir, dakle, on vjeruje u Boga, ali vjeruje u Boga, dakle, na pogrešan način. Dakle, kafir je neko koji je nevjernik, dakle, nevjernik je kafir, dakle, nevjernik je onaj koji ne vjeruje baš u ništa, dakle, ne vjeruje u ništa, već vjeruje u baš samo u samog sebe, na primjer, dakle, ovo je definicija ateizma i zbog toga su ateisti najjači nevjernici, u stvari, jer oni vjeruju, dakle, samo u svoje dobro, dakle, znamo rečenicu, dakle, svako se uzda u šta, dakle, u se i u svoje krivce i, dakle, Slovenci kažemo, dakle, vsak za svoje razskrbi. Uzemi riječi. Dakle, ako smo malo primitivni, dakle, i kažemo ovo seljački, dakle, da svi razumno, da o čemu pričamo, i to je definicija, dakle, nevjerje. Dakle, i kako je Abba Sadik objasnio, dakle, ljubav do sebe je u stvari nevjera. Zašto? Jer zbog toga, baš zbog toga, ali ne može sad da budeš, ne znam, možeš da budeš, ali znamo kako ide, dakle, svako će te iskorištavati, svako će reći, ovaj čovjek, ovoga ćemo, zajaši njega, dakle, u polje, neka ide sa plugom bez konja, dakle, sa plugom, dakle, neka ide i u nivu, pravo, dakle, jer je on tako dobar da misli da to može. Dakle, svakako, ja mislim da to niko ne treba da radi, da smo svjesni toga, da niko to neće činiti i dakle, ako treba dakle, da se dokaže nešto,
onda svakako ja sam svjestan da mogu da idem to učiniti, da dokažem nešto samom sebi ili nekom drugom koji mi kaže da to ne možem, ali neću ići, dakle, preko svojih mogućnosti. Dakle, ako ja vidim da to ne mogu, dakle, odustat ću i potražit ću nekog drugog da mi pomogne i to je to, dakle. U suštini znamo, dakle, i dakle, neki ljudi su rekli, dakle, kako je, dakle, dobro, da li je bolje, ne, ako je predobro, onda nije dobro, ako je predobro, nije dobro, jer, dakle, zbog toga što sam ovo ispričao, da svako ko je dobar i svako ko je znajući, dakle, ovo je dobar, dakle, znamo kako je sa ovim, dakle, evo ga, ide ova Dobričina, dakle, i pazi se, ovaj čovjek se treba čuvati, jer odmah dolaze, dakle, ljudi koji će tražiti, dakle, pomoć, dakle, tražit će stvari, dakle, tražit će suštine, tražit će pogodne stvari, tražit će, ne znam, svoju suštinsku priču, dakle, da mu je objasni, da mu potiče, dakle, da lijepo govore, da lijepo se izražava, dakle, da lijepo ide kod, da razgovor lijepo teče i sve one fine stvari koje mi trebamo u životu da postojimo. I suštinski to je to. Dakle, i znamo da to, dakle, jer svi ljudi kad su bili mlađi, naprimjer, svi su rekli, ajde, kamo idemo, dakle, gdje još nismo bili, dakle, kamo idemo u Indiju, dakle, idemo u Indiju jer tamo je baš fino, pronaći ćemo nekoga gurua, dakle, koji će nam sve objasniti, dakle, jer mi, dakle, ovdje je baš dakle, ovo je baš bedak, dakle, idemo u školu da nešto zaradimo, nikad ništa nemamo i da idemo mi u Indiju da zaboravimo na sve. I svi znamo kako ove stvari završavaju, jer svi smo gledali film Lesi se vraća i to je to, dakle, svi znamo da se Lesi vratila kući jer uvijek se neko ko ide u krug, dakle, znamo ono, dakle, ako sada citiram ministru Legvista, dakle, išli su putem, put je bio dug, kasno su shvatili da je bio taj put krug. I to je to, dakle, svi idemo, dakle, u nekom krugu životnom, dakle, ovaj darmički wheel of fortune, dakle, okreće se kolo sreće, ovo je u stvari karma i ne možemo izbjeći, dakle, to je to što važi za mene, dakle, možda se svi muslimani ili svi monoteisti, možda se kršćani ne slažu sa mnom. Da, imaju dva dana, jedan je dan u tvoju korist, a drugi je dan protiv tebe. Treba biti u tome danu koji je u tvoju korist, treba biti zahvalan i humble, što bi rekli, a u tom danu koji je protiv tebe treba biti saburli, treba biti istrajan i tako. To je to, svakako. Svaki dan je borba sa samim sobom. Ti ili ja, ili bilo. To ja mislim, suštinski je to. Dakle, šta je borba sa samim sobom? Dakle, ljudi shvaćaju sad ću se ja, ne znam, sad ću ići i ne znam, tamo ću shadow boxing i borit ću se sa samim sobom. Ja ću, pobjedit ću samog sebe. Gledaj čovječe, pobjedit ćeš ti samog sebe kad će sutra se dignut u pet i počet raditi nešto da bude za nekoga nešto korisno. Dakle, to je suština borbe sa samim sobom. Ja mislim stvarno da je isto to, da je ključno, da je ta poruka da je ključna za narod da se budi, jer ako ne radiš na sebi, ako si ti of opinion da ti si postigao, ti si uspio sve, ti znaš sve, ti si najpametniji, ti si završio karijeru, znači ti si tebe tu zatvorio, na glavu i dakle, tu si poklopac stavio na sebe i tu nema naprijed. Dakle, već na vrhu, ovi su već na vrhu, već su stigli pre nego što su krenuli. Dakle, Mount Everest, dakle, već bi poljetili biti na vrh, ako shvaćate. Svakako, meni je baš fino, na primjer, u Al-Haftar Šarifu,
priča, dakle, jer se govori da u stvari ove gore planine u stvari su imam, dakle, i svako zna, dakle, metaforički, ako ideš na planinu, dakle, postigao si cilj, dakle, kad si ti na vrhu planine, dakle, ovo je metaforički u Al-Hafsa Šarifu je rečenica da je, dakle, da ti saznaš da imam hoće od tebe, dakle, ko da ti ideš, ne znam, sada da ja i ti idemo na vrh Kilimanjara ili na Mount Everest i onda si završio, dakle, i, dakle, onda je ili kraj priče, ali, dakle, svaki početak ima, dakle, svaki kraj ima nov početak, ili the end is the beginning is the end, i ovo je the never ending story, i to je to, dakle, i ne može niko preko toga i svi se vrtimo u krugovima, ali svakako će ovi ciklovi će se nastaviti u svako vrijeme, postoji imam svog vremena, u svakom vremenu ne postoji Mehdi, u svakom vremenu postoji ovaj rightly guided kalif koji treba da vlada zemljom, dakle koji ima troje stvari, dakle ama sad zašto ja slijedim ovog čovjeka iza sebe, zato zbog toga što je došao sa istinom i došao je sa vilajetom poslanika Muhameda, došao je sa znanjem, sa božanskim znanjem o religiji i došao je sa pozivom za vrhovnom vlašću Boga na zemlji. I to su troje stvari, to su trojica kriterija zbog čega ja slijedim ovog čovjeka, zbog čega sam primio islam i zbog čega ja govorim ovo što govorim na ovom kanalu. Allahumma salam Muhammed, vali Muhammed, alaihima, wal mehdi, posalam svima. I da, evo, hvala Muhammed što si se javio, ja mislim da je bilo... Uvijek, brat moj, znaš da ja volim ovako, ovim danima sam na poslu, pa opet ja uđem malo bar slušam i tako. Super. Bog te nagradio, brat moj, i baš trebamo uporno družiti ljudima da moraju na sebi raditi, mi moramo na sebi raditi. Moramo biti, svaki dan moramo biti bolji ljudi. Bolji ljudi, dakle. I da tražimo, dakle, da pomognemo drugim ljudima da budu bolji. Ja do ovoga, dakle, ja sam do neke mjere, ja se trudim, dakle, trudim se koliko se mogu da se trudim, ali preko svojih mogućnosti niko ne može. Dakle, ja svakako može promijeniti sebe ovoliko koliko mu Bog dozvoli, koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli i koliko ima strpljivosti. Koliko ima volje, Dakle, bolje da bude strpljiv, tako je. Ali postoji, dakle, i strah to da radi. Svakako. Svako ima, barem što mene što sam, dakle, se bavio, pročitao sam knjige o psihologiji jer sam bio tretiran kao mentalni bolesnik u neko vrijeme i svakako sam shvatio da prag tolerancije i strpljivost igraju veliku ulogu u društvu, zašto? Jer ako te neko u neku ruku, ako si negdje nekom, ne znam, u radu ili poslu i ako počneš raditi posao, mi u tvornicu ako dođeš i ako te neko počne provocirati, ti možeš tamo da ostaneš ili nećeš ostati. Svakako imaš strpljivih ljudi koji čine, ne znam, prljave poslove, znaš. Dakle, ne ove prljave poslove da čine kriminal, već čine, dakle, poslove koji niko drugi neće da radi. I, dakle, ovakva strpljivost, dakle, i ako ovih ljudi, da smo iskreni sada, dakle, ako ovih ljudi ne bi bilo, ne bi u ovom sistemu baš ništa postojalo, jer niko ti neće, dakle, ti može stvoriti, ne znam, robota koji će ti, ne znam, napraviti, ne znam, da ti samelje metal ili matičnu moć, dakle, ne možeš ti robota da naučiš, dakle, da ti organski krompir napravi ili, ne znam, pa možeš probati, ali možda su i neki postigli to, a i zbog toga, dakle, jedni ljudi traže možda vječni život ili suštinu u nečem drugom, dakle, jer im je jasno da niko neće, dakle, da bude
rob nekome cijeli život, ako, jer je svako, dakle, kaže, dakle, teško je reći, na primjer, dakle, lojalnost je svakako lijepa suština, ali lojalnost, dakle, ima uslove, dakle, ima uslove, znači, kada govorimo kod posla, na primjer, kod djelodovača, ja ne kažem sada ove religije, ali, dakle, religiozi, ako ti slediš religiju, ne možeš sad reći, ne, ovo se nije dogodilo, ja sam u tomu odustao, jer dakle, možete učiniti, ali svako ćete slijediti ovo, dakle, slijedit ću te ova suština, dakle, da si, i ovo tiče svako koji je rođen u nekom okruženju, svakako zna, neko koji je rođen kao katolik, svakako će ga roditelji pitati, dakle, ako ima, ne znam, partnera ili verenika muslimana će ga pitati, dakle, šta čovječe radiš, dakle, šta si uradio, dakle, ti ideš da tražiš, dakle, probleme, dakle, zašto, dakle, ko traži, dakle, ljubav svoj, ne znaš ti, dakle, šta pričaš i to se ne može reći i to mi znamo sa Balkana, kako ide ove lijepe, prelijepe stvari, jer će svi, dakle, sad reći da bi to ne bi, da to nije tako i da, ne, u najljepšem redu, jeste najboljem redu, ali svi znamo, dakle, kakve se, dakle, suštinske stvari održavaju u pozadini, ali ja sad, dakle... Žalostno je čuti, moj brat, žalostno je gledati da narod, na primjer, eto, baš ko Balkan si uzeo za primjer, da, na primjer, ni jedni, ni drugi, ni treći, ni peti, šta ja znam, nisu na pravom putu, ali su spremni jedni druge da ubijaju iz ubjeđenja da su oni u pravu. Mislim, to je tako žalostno za vidjeti. I ovaj poziv Aba Sadika, kad bi oni to razumili ko što ja razumim i pokušajem, brat moj, da im samo prikažem moje viđenje toga. Ovaj poziv nas okuplja, ovaj poziv je to uže istine koje se proseže kroz sve vjere koje su korumpirane. I narod je toliko zadojen tim neznanjem, tako da kažem. Narod je zadojen tim igom, zato kažem igo je najveći dušman. Znači, dječanstva. Egoizam je najveći problem. I što malo prije isto hoću reći, ako neko već misli da sve zna, on je sebi zatvorio, on je sebi stavio limit. Znači, ja znam sve, znači nema potrebe da išta drugo učim i tražim i ovo ono, iako knjige naše govore idi traži znanje, pa kad bi morao ići u kino i tako to. Da. Narod je zadojen tako, rode se u to i ne razmišljaju svojom glavom, nikad ne postavi pitanje egzistencije, što u ovo vrijeme, šta je istina, gdje da nađem. Šta mi tražimo ovdje na ovoj Oni misle da sam samo se jedno jutro probudio i kažem ja pratim Aba Sadika. Oni ne znaju da ja cijeli život, kako sam iz Bosne krenuo pa i prije. Od svojih, na primjer, 12. 13. godine ja tražim istinu. I ja na primjer, koji sam na primjer, utrošio 30-ak godina svog života tražeći istinu, nije to malo, znaš, i kad je nađem, vjeruj mi, brat, kad je nađem, nakon 30 godina tražnje, kad je nađem, znači nisam ja to načoravo zapratio. Znači, zamisli koliko sam stvari, znači, progurao, prošao za tih 30 godina tražeći da kad sam naišao na ovo, ne može čovjek odoliti, čovjek koji ima razum, ima srce, ne može odoliti. Nego da prihvatiš, jer it resonates with you, brother. Da, rezonira sve to. Na primjer, koliko stvari koje nisam mogao, na primjer, koje osjećam, ali nisam mogao možda u riječi pretvoriti, nisam mogao objasniti ili reći. Aba Sadik je samo
potvrdio moje misli, moje osjećanje. To je to, da. Svakako je stvar u tome da u suštini, dakle, ljudi, ja mislim, barem u ovom pozivu, da je stvar u tome i ja sam bio u neku ruku, dakle, možda, dakle, još uvijek, jer je teško svaki put biti svjestan, dakle, onog što radiš, dakle, da si svjestan, dakle, u svakom trenutku, dakle, ono što radiš je, ne znam, ima čovjek poteškoća, dakle, možeš ti da si svjestan, ali, dakle, ono što... Navika, brat, navika. Dakle, možda si nešto, dakle, prisiljen u nešto da uradiš jer to nećeš da radiš. I svakako, ako nešto radiš i pitaš se neko, zašto ti to radiš, ti u neku ruku ti moraš odgovoriti, dakle, a da li ti je neko rekao, da li to sad radiš zbog svog veselja, ili moraš imati neki uzrok da si tamo, dakle, zašto evo, ja sada radim ovo što radim da promoviram poziv ambasadnika, jer sam jedan od Ansara iz njegove zajednice i jedan od čovjeka koji vodi Balkansko zdravo, dakle, iz Slovenije sam i, dakle, potreban sam za poziv, za šir poziva u Sloveniji, ali kako sam objasnio na live-u, dakle, koji možete pogledati na Aropio Balkan YouTube kanalu, ja nemam, dakle, namjeru da širim, ne znam, ovu davu među Slovencima, dakle, mogu, ali kada je u stvari riječ islam, Slovenija nije baš ova država koji bi bila, ne znam, otvorena do ove riječi. I zašto? Jer postoje, dakle, akademici koji znaju i o istoriji islama mnogo više nego ja, jer su se ovim bave profesionalno i pročitali su neke knjige koji ja nisam imao jer sam, dakle, samo nisam studirao ništa u islamu i svakako su oni probali da objasne da je ovo ovakva i ovakva knjiga, Koran, i moraju da nauče istoriju i da suštinski su europejci su zbog islama imaju sve ove lijepe stvari, inače bi bilo, dakle, već u 16. stoljeću svega kraj i ne bi niko ništa znao, dakle, i to je to, i baš sam mislio reći, dakle, da egoizam, stvari, kad sam pričao o egoizam, dakle, može biti loš ili može biti zdrav, dakle, možemo da govorimo o zdravom egoizmu, dakle, zdrav egoizam, dakle, što je u stvari definicija egoizma, dakle, kada ljudi pitaju, dakle, egoizam možda je da ljudi, ne znam, smatraju, već kad se izusti, dakle, ego, dakle, znaš ono, dakle, ego, dakle, ljudi pokazuju, dakle, prstom, ti ovo radiš zbog sebe, dakle, ti ovo ne radiš zbog toga što bi ti želeo nešto da se naučiš, ne, ti voliš ovo zbog toga da si ovako, da se osjećaš fino ko ovaj superheroj što će spasiti sad, ne ide za ovo, dakle, možeš imati zdrav egoizam, dakle, kada svi budu, dakle, baš sretni, svi će naučiti nešto i još ti ćeš naučiti nešto i bit ćeš zadovoljen sa svime skupa i ovo se zove, dakle, da si dao, dakle, da si govori, dakle, sada ja možda malo više govorim, ali ja to zovem onaj zdrav egoizam jer baš se ne mogu bez ega, dakle, bez samog sebe, bar ja se ne mogu izdržavati, dakle, mogu da sad opiram ambasadnika, ali ne mogu baš se pretvoriti sada suštinski da stavim masku, ja ambasadik sad ću staviti još voice over da mi algoritam napravi da govorim ko ambasadik i vidjet ćete mene, ali govorit ću ambasadik i sve ću uvjeriti da ja, neki ljudi baš u ovom mentalnom sklopu kada vide sliku, ne znam, i može neko da ide pomišlji ono zamisliti, dakle, jer suštinski baš su ono, dakle, kako kaže, ajde majka, dakle,
dakle mi smo prikaze, ne traži dokaze. Svakako, kad se neko pojavi negdje, svi gledaju ovog, dakle, kako je sad se ovdje stvorio, dakle, kako je moguće sada, dakle, da posle ovoga nije završio, ne znam, još nije negdje daleko ispod zemlje ili mora ili što je znam. I to je suštinski dobrota kojim živa, to je da ovaj dobri svijet ovog dunjaluka, ali svakako ja kad tražim dobrotu, ja tražim dobre ljude. Ako ne mogu da ih nađem, idem barem da nešto pročitam ili barem da radim nešto i za loše ljude da možda postaju bolje. Dakle, da loši ljudi, ne znam, i kad pričam sa salafistima, nema nikakvog problema. Dakle, ako neko je salafista, ako slijedi Ibn Taymiju i Abdul Wahhab, možemo da razgovaramo o religiji, jer oni slijede akidu Ibn Taymije i misle, dakle, da je bilo, dakle, da su bili u pravu kad su, dakle, razrušili grobove Ahlul Bejt, dakle, kad su razrušili grobove u Džanatul Baki, dakle, u Saudskoj Arabiji, dakle, da je to bilo baš ono počasni akt njihov, dakle, da su oni različiti, dakle, sad smo uništili šije, dakle, i stavili smo pečat ovo da Saudijska Arabija ne trpi, dakle, nikakve druge vrste islama nego svoju hitlaru. I to je baš, dakle, sramotno. Ja se sjećam ovo kad sam pročitao ja mislim pre 12-13 godina, ja sam bio baš uvjeren, dakle, da ovo ne treba zasršavati i da postoje ljudi koji će spojiti konac s koncem i da će u neku ruku izdvojiti ove kriminalne stvari, kad se desilo ove stvari u Siriji ili Libanonu, kad su se porušili ovi monumenti, dakle, koji su ISIS-ovci su shvatili da je ovo baš nije trebalo da tamo bude. Ja ove svoje stvari, dakle, kad se uništavaju historijski monumenti, ja ovo shvaćam zločin. Da se uništaje život, brate. Da se uništaje život. Ne možemo mi, na primjer... Prije nije, dakle, ne može sad da ti kažeš da... Prvo nema, znači, nema sile. Nema sile, dakle, i šta je uzrok? To je isto ljubav. Ne možeš ti sada nekoga tjerati da voli nešto što ti voliš. To je to. Znaš, brat, i Biblija i Kuran govore, mislim, ne trebaju nam nikakvi ni hadisi, treba nam samo malo razuma i malo vremena da sjedemo i razmišljamo sami sa sobom. I Kuran, znači, Kuran govori o tome, za one koji razmišljaju, za one koji misle, za oni... Kuran kaže, ako pratite većinu na zemlji, oni će vas skrenut s puta. Biblija kaže, uđi kroz usku kapiju, jer široka je kapija... Kapija koji vodi u pakao. Koji vodi u destrukciju, ja. Mislim, i ko je sad većina danas? Ko je danas većina? Da svakako se zna. Mislim, ima toliko jasnih i logičnih stvari kad bi čovjek samo, zato kažem, to je teško je kad je neko zadojen, a na vrh toga onda neće svojom glavom da razmišljaju. Neće da razmišljaju, brate. Ne, i u tom smislu, dakle, ja bi samo rekao, dakle, ovaj prekrasni hadis od poslanika Muhameda, lako rekao, ali koji je rekao, dakle, hadis ide da sad kontempliranja je bolji nego 100 godina klanjenja. I, dakle, zbog toga, dakle, kada neko kaže, dakle, sljedeći put, evo, sad sam ovo rekao da sebe posjetim, dakle, govorim ovo zbog sebe, ne zbog toga da bilo koga promašam. Dakle, sljedeći put, kad vas bude neko, dakle, svi koji radite, koji ste na poslu, dakle, koji radite po 14-16 sati dnevno, koji će vam reći neko, dakle, zašto ti se ne klanjaš 5 puta dnevno, vidiš? Ti bi trebao u ovom vremenu, u 16 sati što radiš?
ti bi trebao još 5 namaza da učiniš. Šta je tebi sad? Šta je tebi da ti se ne klanjaš 5 puta dnevno? Zbog čega? Ti bi, dakle, ne, ti sad pusti posao, idi doma i moli se 5 puta dnevno. I samo mu reći, dakle, zašto ja ne klanjam, zašto ne činim namaz? Ja kontempliram, evo, ja kontempliram o ovome što sada pričam i ja mislim da bi bilo super da i vi kontemplirate ovome što sam sada ispričao i sa tom ću zaključiti ovaj live i hvala svima što ste bili danas s nama, hvala i svima. Hvala Mohamed.